Mbukeleli elokugcina ncike leli hora esingena kulo lapha ohlelweni ekhaya jikelele amahora amabili wonke sesiwashawesa waphuphuta bheka wena kukhona ke nosisi othe wayevakashe kubo ka boyfriend wakhe hayi kwase kuyenzeka ukuthi isimo sezulu ke sasingesisihle kahle kwaduma izulu laqeqebula uthe kusenjalo bese babathi uhleli izulu eliduma ngaka hawu kwezwakala ngogogo kaBhey esekhuluma yedwa ke kamereni makuduma izulu ethi ngamnembo uzwane ngagadla ngangaphuma ngithi galo yepuka hayi siphila nabathakathi shem ne ungabathuki ngabe nenhlamba kutheni aba protect justice for abathakathi Mbukeli igama lami ngonaxela uMamtshalo kwaMalisibonga kakhulu kusihlanganyele kanye nathi la ekhaya jikelele ngisahlezi nayo uMadlokothi nami ngisahlezi nayo Mamtshali kwaze kwamnandi ukuhlala nawe I can't live without you yazi lonto ndiqonda kahle I can't live without you Mamtshali Mbukeli ngoku ke singena kwi-Euro yokugqibela yenkqubo nawe ke wena kukhona ukhwelayo kwesizithuthi yehlisa amaphaphu ngoba ngokuqinisekileyo awuzujoja amasele nto leyo etsho kucace ukuba awuzukujika nelize uza kuchola nto kanti ke kumanqaku esakuphathele wona kule Euro phiko lophando lolwaphulo umthetho lithi lenza inkqubela eqinisekiseni ukuba ababandakanyekayo ekuphangweni kwenqwamali ye-National Lottery yesizwe bayagwetywa abafundi ke base-Cape Peninsula University of Technology eBellville bathi balele ngaphandle kwamasango esikolo ngenxa yokuswela indawo yokuhlala zabuhlungu ezo ndaba Mbukeli kodwa ke kuninzi esikuphathele kona kulena Euro qiniseka Mbukeli bangaba uhleli ulele ngecala unqenqile kulo bhedi awuqhwanyazi uhleli nje uthe zava ubukele inkqubo oyithanda kunene inkqubo yemfudumalo inkqubo yothando inkqubo nje eza kuphakamisa ekhaya jikelele ndimle ke uNonkanyezi Kalubisi uMadlokothi masijonge Mbukeli eziphala phambili Asimangali amaqembu anjengo-DA uma ehlasela iNSFAS ngoba yazi ukuthi yenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezenziwe yi-ANC lezi Undunankulu wasesifundazweni iWestern Cape ubuhlaba wabhlikiza ubuholi bukaMengameli Ramaphosa kwathi maningi amaphutha enzekile ngaphansi kobuholi bakhe ubephendula ngenkulumo eyethulwa uMengameli eyibhekise ezweni They are here. Bafana yamkelwe njengamaqhawe kwisikhululo senqwelomoya izolo xa besuke e-Ivory Coast kukhuphiswano lwendebe yezizwe zase-Afrika. Undunankulu wase-Western Cape Allen Winde uthi kuningi okungamaphutha okwenziwe uhulumeni ngaphansi kwesandla sobuholi bukaMengameli uCyril Ramaphosa amalungu eqembu elibusayo eParliament ke wona ke athi hayibo kuningi okuhle okufanele ukuthi kushawele ihlombe I-ACDP kanye ne-DA bakhwele badilika kuMengameli ngalokho abachaze njengokwehluleka kahulumeni we-ANC ezintweni ezingamaphuzu okuphatha kwezwe kanjalo nakulezo ezithinta udaba lwempi yakwa-Israel nePalestina. That's why I believe that this government and the international community can end the war in Gaza within 3 weeks to a month if they want to. They will have to do the following if they are serious about ending the war. Firstly, they should prevail on Hamas to release all remaining hostages hidden in their tunnels. A party called the ANC, who cannot keep the lights on, a party who cannot keep trains running, a party who cannot keep Transnet underpinning the economy, costing us R1 billion a day. This is a party of absolute failure. Ngakolunye uhlangothi amalungu e-ANC eParliament wona avikele ukusebenza kahulumeni achaza nangalokho osekwenziwe uhulumeni weqembu elibusayo eminyakeni engama-30 edlule. And one of our most notable milestones is that ngo-2010 sidlulisele iNSFAS kubafundi basema-TVET ibikade ingekho phambi kwalokho. Okunye sifuna ukusho ukuthi asimangali amaqembu anjengo-DA uma ehlasela iNSFAS ngoba yazi ukuthi yenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezenziwe yi-ANC lezi. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzophendula ngalokho obeqophiswana ngakho kunkulumo mpikiswano
ebihlaziya ngesimo senkulumo yakhe yesizwe ayethule ngesonto eledlule. Ngomgqibelo iqela eliphikisayo iDemocratic Alliance liza kusinga kwizindlu zombuso ePitoli liyokunikezela ngoxwebhu lwezithembiso zolunyulo nanjengoko lujongwe kunyulo likazwelonke nolwamaphondo olulundelwe ngamehlo bomfu. iDemocratic Alliance izobhekisa amabombo ezindlini zombuso ePitoli ngenjongo yokwethula umqulu wezethembiso zokhetho. Ukhetho lwalonyaka luthathwa njengolumqoka kakhulu emlandweni wezinketho kusukela ngo-1994. For the first time, the ANC will lose its majority in many provinces in the country. And for the first time, the DA has a pathway to now enter provincial and national government beyond the borders of the Western Cape. Iqembu iDA liphokophele egudluzeni ANC ezintambeni zombuso kanti futhi nomlayezo walo ucace bha. The union building is the seat of the presidency and the executive, and I think the reason the DA has chosen that is to prepare citizens and to boost their campaign that indeed we're having a rally where we're actually going to be doing our job as the next government. iDA inethemba lokuthi ukubambisana kwayo kanye namanye amaqembu kuzothela izithelo. This group of 11 parties have put in many long hours of work to forge the relationships that we need to form a new government. Leli qembu lizibophezele ekusebenzeni njengesikhondla se-multi-party charter nokuyisivumelwano sangaphambi ngokhetho samaqembu aphikisayo okuhloswe ngaso ukuketula i-ANC emandleni. Uphiko oluphenya amacala akhethekile luthi linenqubekela phambili eqinisekiseni ukuthi igilamkhuba zokuphangwa kwesikhwama se-National Lottery ziyagwetshwa. iSIU, amaHawks kanye ne-NPA bachazele amalungu ePhalamende ngophenyo abalwenzayo bathi baveza ukuthi abasebenzi kanye namalungu ebhodi aphambilini baqola imali engaphezulu kwesigidigidi samarandi. iSIU ke ithi izokwethula umbiko oqala kumengameli ekupheleni kuKandasa. Mbukeli njengamanje ke sekuleso sikhathi sokuthi ke siphosa amehlo ke sibheke ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Njengamanje ngempilo sekuleso sikhathi lapho sizobheka khona izindaba ezingundaba mlonyeni lapha yaku X
sinawo ke ama hashtag amabili. Yes, unyanisele mamtshali sinawo ke ama hashtags aphala phambili phaku x.com. Eyokuqala ke mbukeli hashtag ithi hashtag Teripeto, eyesibini ithi hashtag Tebuho Mukwena. Make sijonge ke wena mamtshali into yokubana uTerry ukwingxibacaka yantoni. Umlingisi ke Teripeto oyisihlabani somdlalo iTsotsi, udadewabo uDimakatso kanye nomngani wakhe ongumsiki wengqephu uThula Sindi babhekene necala lokusetshenziswa budedengu kwemali yesibonelelo esiyisigidi samarandi se-National Lotteries Commission. Le mali ke ibihlosele ukusetshenziswa iplazi leyinkukhu. Amagama abo abaluliwe ke embikweni ochaza kabanzi ngemiphumela yophenyo olwenziwa uphiko olukhethekile oluphenya amacala phecelezi i-Special Investigating Unit SIU ngamafuphi mayelana nezinsolo kwezenkohlakalo nokungaphathi nokwenzeka ngaphakathi lapha National Lottery Commission. Hey, angena amanzi endlini ngokwengxele ke mbukeli ebithiwe thaca kwikomiti ejongene norhwebo noshishino eParlamente i5 million yanikwa inkampani ebizwa ngokuba Zipspeaks NLC kweyomnga ka2018. Le mali ke yahlawula kwi-accounts ezahlukeneyo. Bantu abakwazanga ke ukuvala umlomo pha kumakhasi ka x.com. Upere balile sithi into bana Teripeto denied all the allegations leveled against her the first time around, only for her name to appear again. Wafaka ke ubuso bonisa iclowns uthi I want her locked up. Uyatsho Peruthi hayi uTeripeto uya wabe kanti uyaziphika izitsholo zokuba yena uyabandakanyeka kodwa eziphika njalo naliqi igama lakhe livela uthi mina ndimfuna engapha yakwezitixo. Chunca besijonge uthe wabhala ubhale esithini Unjabulo Khoyi uthi yena when are they being arrested, man? We want to see high-profile individuals in orange uniforms. That's the only way to restore dignity in the justice system of our country. If not, even young kids will aspire to be criminals. Moral of the country gone. Unjabulo kena ke uyabuza ukuthi bazoboshwa nini ke labo ngoba phela kufuneke ukuthi babonakale beboshwa begqoke ke impahla zalapha emajele ezi-orange ngokumbala. Uthi uyabona lokho nje iyona kuphela indlela engenza ukuthi ke kubuye isithunzi se-justice system la eNingizimu Afrika. Uma kungenjalo uthi awuyingane ezincane zizokhula zifune nje ukuba ziyigebengu. Bese ke konke ke isithunzi nje seNingizimu Afrika sezwe lonke sihambe siphume pha ngewindi. Balile omnye omlandelayo ebhala uJoy_Zelda uthi not all glitters is gold. Teripeto and Dr. Nandi's stories, they best example to not envy people thinking they work harder and you don't. uJoy_Zelda uthi noba mhlawumbe ubona igolide imenyezela loo nto ayithetha into yobana yigolide. Baluleke amagama sithi into yobana uTeripeto naye uDr Nandi pha ngabantu esingabasebenzisa njengemizekelo into yokubana hayi mani xa ujonge umntu ungayirhaleli into ayenzayo uzacinga uba mhlawumbe yena laa mntu usebenza nzima mhlawumbe ngu-independent girl kanti twaka kuvela ezinto zivelileyo. Icomment yokugqibela ke ebesiyifunda pha ku x.com. Enye ke i-hashtag elandelayo ithi hashtag Tebuho Mukwena. Kanti umdlali weBafana Bafana uTebuho Mukwena uvume umongameli ekuphela kwakhe oze kumamkela ekhaya uJulius Malema kumsitho ke wokwamkela iBafana Bafana kwisikhululo senqwelo moya samazwe ngamazwe iOR Tambo. Le ntetho ke mbukeli yakhe uTebuho Mukwena ibangela impikiswano enkulu phakathi kwabalandeli njengoko ke beveze ukuba Julius Malema akangomongameli koko yinkokheli yeqela lezopolitiko. Uthabo and 120 others gebona ke uthi wait. Drikas, after winning in the UFC, said our government is the worst in the world and there was no anger from clever blacks. Now, Tebuho Mukwena simply saying Julius Malema is his favorite president and there is a meltdown all over. Wow, this is beyond hate by many towards the EFF. Uthabo ke yena ubalula udaba lokuthi ngesikhathi uDrikas ewina lapha iUFC wathi waphawula ngohulumeni walapha wathi nje uhulumeni walapha eNingizimu Afrika is the worst emhlabeni wonke jikelele. Uthi ke
kwakungekho ukucasuka kwabantu laba ababizwa ngama-clever blacks akaze bephawule ngokuphawula kukaDricus kodwa ke manje njengoba uTebogo nje uvele eyisholo yena nje wathi uJulius Malema upresident amthandayo lapha eNingizimu Afrika hawu seziyabuya ke lapha ku-X abantu sebefaka ke ukuphawula kwabo sekune meltdown all over uthi hayi lokhu kwedlula ngisho ke inzondo yabantu abaningi sekubonakala lapho cha bayayizonda nje iEFF. Zangathule naye uHarold wathi nizawubhala Tebogo Mokoena is a human being before being a player. He has the right to freedom of speech. We are with you. Player yasichaba wafaka ke ne heart yellow for Bafana. Harold uyathi into bana hayi kaloku uTebogo Mokoena naye ungumuntu unegazi uyaphila kwaye ke ngaphambi kokuba abe ngumuntu ungumuntu ngaphambi kokuba abe ngumdlali webhola esisho into bana nayo unelungelo lokuba athethe nantoni na afuna ukuyithetha freedom of speech uyasho into bana sikunye nawe Tebogo uyathi into bana ke player yasichaba #Tebogo Mokoena kangako ke abathe babhala kodwa ke mbukeli ba ufuna ulandela ujonge ezinye izimvo qiniseka into kubana uyachothaza pha kunomnyayi wakho ujonge ku Twitter kukangako ke ebesiniphathele kona pha kwebeziphala phambile ku x.com kanti ke mbukeli siyathanda into bana sinilumkiso kanye sinixhobisa into kubana ezike ibizizimvo zababhali bapha ku x.com hayi ezikhona neTwitter landelayo ithini usebenzile khona umbukeli obhalile mayelana nale hashtag yethu kaTebogo usebenzile nkambule uthi Tebogo Mokoena should get some media training urgently. Nothing wrong with admiring Julius, but it isn't wise to declare that publicly as sports star on the rise. The world of money and power is political, and in some instances loving what Julius represents could be costly. Usebenzile nakuthi hayi uTebogo nje kufuneka athola uqeqesheka uma ngabe ezokhuluma ke nabezindaba uthi ayikho into wrong ukuthi ke uthande uJulius kodwa ke hayi akusinto enobuhlakani ukuthi lokho bese ukwazisa nje ke esidlangalaleni njengoba phela yena ke esawumdlali osasemusha uthi phela leli izwe lemali namandla lipolitical igcwele kakhulu inhlese yezepolitiki ngakho ngezinye izikhathi ungathi uthanda uJulius kanti ke wena awazi ukuthi usuyidonsela ke amanzi ngomsele. Sizibamba lapho ke mbukeli ke ebezikhona lapha yana ku X ngiyakuzwa sana ukuthi ku Twitter uma wakwashintshwa kathiwa seku X eqonda sisithuka kaloku ulime lenhlamba ujwayele kaloku beku Twitter for how long for isikhathi eside ku Twitter so mase move sekuthi X ayi umuntu uyena lokho ebamba uTwitter nditshintshile naxa ujonga uthi Twitter iqelela kakuhle into bana x.com yes siyacacisela mbukeli njengamanje sasifike equnga seyitolo kodwa emva komzuzwana siyabuya. Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Mbukeli ihhovisi lomcwaningi mabhuku aleneme ngamabhuku omkhandlu umzinyathi KwaZulu-Natal. Lo mkhandlu umumethe omasipala kanti ke sekufike iphini likaMengameli weqembu iNkatha Freedom Party inkosi uMzamo Buthelezi ukuyobheka ukuthi ngabe inkingi ikuphi futhi ingalungiswa kanjani. Shenge mhlonishwa sikubingelela ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Ngiyabonga nami ngiyabonga kakhulu to have me. Mhlonishwa besicala nje ukuthi ukusichazele ukuthi yini ekususe eParliament yaze yayokufaka emkhandleni umzinyathi KwaZulu-Natal. Okay, ngicela ukuqala nje I was invited by the honorable mayor to come ngizobalekelela bebe ne strategic planning session. Yokhula ukususileyo ke nanokuthi ke as a party sine interest emzinyathi. Njengoba sithi abaholi nje ukuze behambise amaservice kubantu so it's our interest ukuthi makukhona ongahambi kahle sisondele eduzane sibanikeze isupport nokubona ukuthi kuplus kangenela khona politically if kunesidingo. Ihhovisi lomcwaningi mabhuku njengoba kuthiwa aleneme njengamabhuku ke omkhandlu umzinyathi lapha khona lapho KwaZulu-Natal ngabe mhlawumbe like lacacisa ukuthi yini indaba isizathu sokuthi lingenami. Ucabanga indaba endele akusikho nje kuphela ukuthi kule report yamanje sekuyiminyaka engaphezulu kwemihlanu
noma mhlawumbe engathi yeleshumini la khona ama-audit outcomes omzinyathi ebengemahle. Phakathi kwezinye izinto-ke nje engibona ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu agcizelele ama-challenges asemzinyathi a-structural. Sifike vele njenge-IFP isimo sibheke phansi nje ayikho into ade khona u-AG could not even find a piece of paper abengahleke abhese kulo noma kuthiwa yiphi opinion. Kodwa iqiniso elithi-ke noma kunjalo isikhathi esesibe naso i-IFP besanele ukuthi besingaguqula isimo for better. Iningi-ke izinto-ke phakathi kwazo nje mhlawumbe ezimbalwa ngaphawula ukuthi bekufike kube i-issue yama-asset registers abo la khona-ke bebenganayo i-asset register updated. Kokunye bazofike behambe ibakhomba ukuthi kune-property esenantizeni uma befika kwama-coordinates bathola ukuthi ayikho khona. Kodwa hhayi ngoba ingazange yakhiwe sidala angazi ukuthi bebenza kanjani uma be-register ama-assets abo futhi izoze itholakale ngaphansi komkhandlu wasethukela. Ezinye zezinto mhlawumbe ama-issues of irregular expenditure nokuningi okuhambisana nakho-ke. Kodwa-ke kakhulukazi-ke ne-issue-ke ye-political instability ebikade ikhona-ke emkhandlwini. Kodwa-ke kule strategic planning session esikhona ziningi kakhulu izinto ey'khombisileyo ukuthi kune-improvement because uCoulter was even there. Veza nje-ke first and foremost ungijabulisileyo mina as a politician ukuthi ohlangothini lombusazwe there is political stability okuyinto enhlekeleyo futhi umkhandlu is able to spend imali osukunikezwe yona for services. Ngoba nje uze washo ukuthi njengamanje nje as kulesikhathi sonyaka bayakholela ukuthi kufika uJuly bazobe spend 100% because spending uyazi ukuthi is a problem in many municipalities where imali gcina ithathwa isiwa kweminye imikhandlu. Ziningi izinto-ke ezikhombisa ukuthi ba-improve kodwa akwanele uku-improve kuphela uma singafiki la khona sithola i-clean audit. Phakathi kwezinye izinto-ke engibone ukuthi zibaluleke kakhulu nengigcizeleleyo lapha kumeya nakubo-ke bonke ade bekhona yinto ethi kune-culture nje laphaya emkhandlwini edinga ukushintshwa la khona ingekho i-sense of duty and sense of commitment from abasebenzi. There's a fair attitude edala ukuthi abantu bengakwazi ukwenza izinto ngesikhathi nangendlela efaneleyo. Kokunye thothi izinto u-AG ade khale ngazo ngonyaka ongemuva bengayiqalisi ukuzenza ngesikhathi bese ukuthi mase kuyophela unyaka kuyima bephuthuma-ke bengabe besakwazi ukucover yonke into ekhona. Shenge njengoba nawe-ke usho-ke ngiyakuzwa ubala udaba lwe-irregular spending ubala udaba lwabasebenzi abangasebenzi ngendlela okufuneka ukuthi basebenze ngayo. Mhlawumbe emva kwalele mihlangano eniba nayo yoxoxisana singabona yini mhlawumbe kuba khona ukudisciplinwa of some of the workers laba abangasebenzi noma bebengawenzi ngendlela umsebenzi nakanjalo nokuphenya i-irregular spending ukuthi labo bantu mhlawumbe abebe in charge noma abanecala lokuthi ena bangayiphathi ngendlela okwezimali sibabone mhlawumbe bethatha accountability. Uyazi-ke nawe nje ukuthi iqembu lenkatha is a part of integrity, so ngeke kwenzeke ukuba kukhona izinto eziyi-transgression engeke zilandeleke. Okuhle ukuthi akuzukuqala manje already kuvelile lapha emhlanganweni ukuthi akhona ama-cases vele abanye abasebenzi abalandelwa kuwo the workers also aba-suspendiwe as we speak. Okungukuthi-ke i-consequence management is already there. When it comes to the issue now of investigating irregular expenditure, there is that in place because u-MPEC chairperson ukwazi ukuthi naye anikeze i-report yakhe ekhuluma kulokho. But ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ukuthi uma sichaza i-irregular expenditure ayichazi ukuthi kudliwe imali because people confuse that. Irregular expenditure means that awuzange ulandelele umthetho njengalokhu ubhaliwe. Okungasho ukuthi kwezinye izinto uma ungawulandelanga usuku wrong. So kufanele uba uchaze izathu eziholele kulokho. Uma kuyizathu ezenelisayo then the council will condone that. Okungukuthi kwesinye isikhathi befike benze izinto ngokwesibonelo nje umkhandlu na osupply amanzi and sanitation. So-ke uma kuqhuma ipipe i-process ethi kufanele advertise for 15 days kuthole service provide nani akwazi ukuqhuma ipipe manje ulinde wena inyanga yonke ukuze unethe ama-process. You can appoint a service provider immediately awenze umsebenzi then you take that to council bese-ke ik-endorsa-ke retrospect. Ngicabanga ukuthi irregular does not necessarily mean ukuthi imali idliwe futhi akusho ukuthi kune-irregular expenditure which amounts to be disciplined or otherwise, but isho ukuthi having done that akube ne-process-ke ulandelayo to regularize
if there is a need. Then it was a deliberate act on the part of former officials for their own reasons. That's where discipline comes in. Kunamthelela muni ke lokho ekusebenzeni komasipala abangaphansi komkhandlu ke uMzinyathi ngoba ngiyazi ukuthi uMzinyathi ungumkhandlu womasipala abahlukahlukene. Angiphindeleke. Bengibuza mhlonishwa lapha ukuthi lokhu ke kuzoba namthelela muni komasipala laba bangaphansi komzinyathi. Okay. No, that will actually ensure that ama services ayafikelela kubantu. Because uma uzokhumbula kahle umkhandlu we-district umsebenzi wawo nje wodwa it's water and sanitation. So if they improve kwi-performance yabo, they improve in their financial controls, abasebenzi nabo beba nesibopho esisha sokusebenza bafeze zonke izinto ngendlela efaneleyo. Lokho kusho ukuthi-ke i-supply of amanzi izokwazi ukuthi ifile kubantu ngendlela efaneleyo, then people will be happy and get their services in time and improve even network yabo as umasipala in terms of how many people do they reach. What was also very important is that umasipala seMzinyathi into abantu abanye abangayinaki omunye wemkhandlu embalwa which has put infrastructure on the ground more than municipalities. Bese kuba ukuthi ke mhlawumbe ke i-challenge yamanzi ke availability yawo ke because ezinye zezinto zithi sibuye uma sikhononda umkhandlu ungakwazi ukusebenza njengalo uMzinyathi singanaki i-challenge yamanzi ekhona izwe lonke because almost all these municipalities they are struggling in terms of water ngenxa yokuthi amanzi vele asisenawo. So lokho kufanele basiqaphele ke ukuthi ke la akhona amancane ayakwazi ukufinyelela kubo bonke abantu ngendlela efaneleyo. Mhlonishwa ke zizodonsa isikhathi esingakanani lezi ingxoxo ozoba nazo ke nomkhandlu uMzinyathi kanti ke uzobe ke senenzani ngeziphakamiso namasu ke enizowathola? Ngicabanga ukuthi ama-resolutions athathiweyo lapha ahlukahlukeneke kakhulukazi amaningi vele athinta wona umkhandlu of which ke akungakanani esingakwenza thina as i-politics ye-IFP outside, but our leaders in the municipality they will address those areas concerned bona as political leaders. The management has also to come up with plans such as how do they deal with all these issues that were raised. On my part, things will turn around because I could see the paradigm shift from everybody who was there and the recommitment to serve. But I can take it over and above that. Ngizoqinisekisa ukuthi after isikhashanyana ngiphinde ngibuye futhi ngizokhuluma ke manje ne-component ke yama-politicians la IFP ukuthi nakhona abaphakamisa amakawusi and make sure ukuthi oversight bayenza ngendlela efaneleyo and ensure ukuthi they give support even kubasebenzi because where abasebenzi bengekho happy then akwazi ukuba ne-maximum output, but where workers are happy they become committed bekwazi kwenza umsebenzi ngendlela efaneleyo. Kodwa nje from the mayor's point of view naye ugcizeleka kakhulu ukuthi kubalekile ukusebenza ngokubambisana and to work as a team. Ingabikho ukuthi department A isebenza in silos ayikwazi ukwenza department B because akuyisizi i-district or any organization ukuthi umuntu ashine ekhoneni lakhe at the expense of all other actual departments. It's better them to understand ukuthi synergism is key in addressing all these challenges raised by AG nama-challenges of service delivery. Sibonge kakhulu ke Shenge ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele. Sethembe nje ukuthi isombululo izovela. Siphinde sibone ke umkhandlu waseMzinyathi ususebenza ngendlela efanele ngoba siyazi ukuthi lokho yikho lokho okwenza ukuthi ke nabantu emphakathini nabo bathole ke idingo nqangi ngesikhathi nangendlela egculisayo. Yes, but ngicabanga okunye ukubalulekile futhi ukugcizana kubabukeli bakho into ethi enye ama-challenges la eMzinyathi abantu abakhokhela ama-services. That's also a challenge because uma usuplayiwe ngamanzi umkhandlu wayenza i-fair share yawo nathi ke ezakhamuzi asikhokhe imali esikwazi ukuyikhokha abantu ungafike bekhokhe kuphela ama-indigent people abayihambisayo emkhandlweni beyozethula ba-assesswe if they are indeed indigent bese bekwazi baqualify for those free liters, but overall people must pay for their services bengayiconnecteli amanzi emapayipini ngaphandle kokugunyazwa nokwenzelwa umkhandlu. Sibonga kakhulu ke baba ngesikhathi sakho. Lowo mbukeli bekuyinkosi uMzamo.
bekuyinkosi ke uMzamo Buthelezi oyiphini likamengameli we-IFP ovakashele umkhandlu uMzinyathi KwaZulu Natal uyingxenye ke embukeli yethimba elizobhunga ngamasakhalphile abangaxazulula ngawo ke ingqinamba ezibalulwe ngumcwaningi mabhuku ngeyithinta ukusetshenziswa kwemali eMzinyathi. Ake sithike qu ezitolo sizobuya ke emva komzuzwana. Sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Namhlanje ke mbukeli sixoxa ngomemulo kanti ke sixoxa naye ungoti wamasiko uPhila Mthethwa. Sibheka nje ukuthi ngabe uyini kahle kahle umemulo wenzelwa bani nini. Phila asikubingelele sikwamukele ohlelweni ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Ngiyanibingelela nami kubo bonke ababukeli be-SABC 1 nakuso sonke isizwe selembe lata amanye amalembe ngokukhalipha uhlabe ngambona ehla kwezenkosi ubangizangeza kakhali kashandwa semambatheni kwathi kwezenkosi uphungasho Buthelezi wanyamalala ingonyama wadukuza yabomba lesizwe samaZulu ehlonishwa umhlaba wonke namasiko ezama ukwalungisa. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele ku-SABC lihaye kanjalo naku SABC Plus. Okokuqala nje ephila mhlambe ungathi yini umemulo? Umemulo uthi awubezigaba cishe intathu. Khona ingcekeza, khona umemulo, khona umkhehlo. Ngizoqala ukucala kulokuqala kokuqala ingcekeza. KwaZulu bewothi intombazana uma iphukile, i-reach puberty lokuthiwa ukuthomba ngesiZulu. Ibihlala ekhaya engaphumi ekhaya kuze kuphele lezo nsuku ngoba kwakunenkolelo ukuthi uma ibonwa iyaphuma ngaphandle kwekhaya izobona abafana bese beyikhulumisa unenkolelo ukuthi uma kade ithomba for the first time ekhulunyiswa abafana izothanda abafana idlu yothi emveni kwalokho ke bisifaka emgonqweni insuku lezi ziqede ihlale nezalwazi ziluleke ukuthi ngoba sekunjena nje ade kwenze ukuthi ubagada bafana iqinisweke na ngemithi ithomba nkala imlulama nomhlonyana kuthiwa umemulo ke lokho ngapha ugololo sezantsi kuthiwa ilokhuzana ngapha ngithi kuthiwa umemulo ogonyolo sezantsi kuthiwa umhlonyana isigaba sokuqala ke leso kuye kuhlatshwa imbuzi uma intombazana isikhulile mhlawumbe no 20 years uyise wayenzela umemulo yayihamba ke ekhaya konina iyolanda umkhonto lo ezosina ngawo ngamanye amazwi ayisuke yobatshela ukuthi khona ubaba uzongenzela khona ibemba basekhaya konini umemulo wona ke uphawu lomnqobo entombazaneni ukuthi isuke iphathe kahle uma isigida ke lapha esigcaweni uyise usuke ezotshela abantu ukuthi nayi intombi siphathe kahle abanenkomo bengayiletha nawe usuke seyiqonda uyitshela singamlandela inkomo ngawolunye uhlangothi futhi usuke uphawu lomnqobo eyibonga ukuthi iphathe kahle obesuka adilandela zishene ezinye ziphosa ngemithi futhi usuke eyibonga nje uyise le ntombazane esuke iphathe kahle. Uma ngabe ukhuluma ngakho ukuyiphatha kahle Phila ngithanda lapha ke singene odabeni lomhlwehlwe ukuthi yini uphawu lomhlwehlwe makuumemulo nokuthi uchazana umhlwehlwe. Umhlwehlwe uchaza ukuthi ke bisintombi ephelele futhi i-virginity bise-virginity. Ikhona indlela umhlwehlwe oba yiyo babuphila uma ngabe intombi mhlawumbe kwenzeka ukuthi ayisesiyintombi into. Yebo kuthiwa udabuka kanti lona wentombi into wawuma nje ungahlephuki umhlwehlwe wenkomo. Engabe nango 2024 babuphila kusasenjalo mhlawumbe inkomo zamanje imhlwehlwe yakhona isakwazi ukuzwa lokho. Hayi akusenzeki kwabanenge akusenzeki manje ke ungasichazela ukujajwa ngawo umhlwehlwe ukuthi bisentombi eyiphelele. Kwakujajwa ngawo ukuthi intombi ngoba phela manje siyabona vele nje ngoba izikhathi zihamba ukuthi kwesinye isikhathi umemulo usuku ngoba akhona ama instances babuphila lapha okuthiwa kwenziwa khona umemulo ngoba ubaba umuntu intokazi sizoshada sizohamba iyogana ebese kuthiwa hayi kusekufanele uqale yenzele umemulo ngoba yayithenjisiwe. Hayi imvamisa kusuke kumkhehlo ke lo kodwa ke ngokwesimanje usuwenzelwa nombani umemulo kusho ukuthi nje kuphunyile esikweni lezulu kwakwenzela intombi esuke iphathe kahle ngokwazulu. Okusho ukuthi uchazana ngomkhehlo. Okusho ukuthi nangamanje ngo2024 uma ngabe nje kwenzelwa intombi into umemulo umhlwehlwe nje usama nje ukuthi uhlale ube yiwo ungadabuki.
ungadabuka. Hayi ungasichazela ke mhlawumbe ke ngeqhaza ngoba ngiyazi ukuthi umuntu umemula uye abe nezimpelesi ekutheni akulungiselele umcimbi mhlawumbe ngabe iliphi iqhaza lidlalwa zimpelesi. Impelesi oqala kusukuyilabo abayizintombi intonayi hayi uthi kwangena nombani futhi engathi egongele lapha isonto lonke zazi bakhona impelesi lezo nazelulekwe njengaye ngoba kusukuyibutho elisuke abantu abaku-age group naye. Yini ke indima yesiphandla ngoba ngiyengibona ukuthi ufakwe isiphandla njalo njalo isebenzelana kanjani ke mhlawumbe namadlozi. Isiphandla ziyabembile athi kufike kuhlatshwe imbuzi lokubika umemulo bese kuba esenkomo ziphandle efakwa yona intombi lena kusuke kubiwa ngawo abadala lesembuzi lesi senkomo kusho ukuthi esenkomo leyathi bulewe ekuthathwa njengomqhawe bayo intombi ukuthi ibe yiqhawe yaze afika kulesi sigaba lesi. Ebese siqoka ke isikhathi esingakanani ke lesi siphandla? Angizwa? Ngithi ibese esiqoka ke isikhathi esingakanani lesi siphandla? Hayi akunaso isikhathi mhlawumbe emveni kwenyanga 2 noma inyanga siyathathwa nje sisikwe siyobekwa lapha endlini yakwagogo phezulu. Ungasichazela ke ungasichazela ke manje ngeingoma kanye nemidanso ke okuye kudlalwe ngakho kuculwe ke kulomcimbi ukuthi zinomthelela kanjani ke emcimbini umemulo ingoma ezisuke eziculwa ngalolo suku. Usho ukuthi ingoma eziningi zisuke nje zikhuthaza laba abasuke bengakangeni lesigaba ukuthi abayiphathe kahle nabo ukuze beze benzelwe lo memulo imvamisa isuke zingoma nje isuke ziwuphawu lokunqoba. Igama leli lithi memulo phela kusaseyilo namanje noma mhlawumbe kuhamba hamba isikhathi liyashintsha ngeke ngezwe ubala ke umhlonyane kodwa konke kusawumemulo. Ngokuhlukana kwegaba lokho umhlonyana kusuke kuyimbuzi khona nomemulo bese kuba khona umkhehlo adethi ngisazochaza ngawo uthini umkhehlo. Hayi ungasichazela ke ngomkhehlo manje. Umkhehlo ke nakho kuba umemulo kodwa inkomo lehlatshwa uma kuzoba nomkhehlo intombi isuke isikhombile kusho ukuthi lethwa isoka lentombi la kubo kwentombi yona esuke izohlatshwa leyo nto futhi intombazane umkhonto lezosina ngawo iulanda kubo kwesoka uma kade sikomile. Athi kuke kwenzeke ke manje uthothi ubaba kanawo amandla intombazane izikome engakaze yenzele umemulo isiyolanda umkhonto ke lapha ethanda khona ifikisike ngawo isine ngayo isinga nawo lo mkhonto kothi uma usudlulile umemulo ebisiphinde uhambisa lo mkhonto lapha kwekhaya konina uma yayolanda ekhaya konina engakaqomi uma yayisikomele uhambisa lapha ubo kwesoka futhi uma ekhehla kusuke uthi ayasezikuphela amaviki mhlambe amahlanu noma isithupha ingaganile ubifaka lesitholo kuthiwa inkehlo ubizwa ngenkehlo nje kuthiwa umkhehlo nje suke sizofaka inkehlo bese kusele nje amaviki ambali ihambe yogana. Sibonga umkhehlo ke lo umehluko ukuthi inkomo ayibulawa uyise yentombazana ilanda kube kwesoka letho umkhwenyana. Sibonga kakhulu ke phila ngokuthi ke usifundise nje wenabe usichazele kahle ngomemulo nginesiqiniseko sokuthi baningi ke abafunde elikhulu ke kule nkulumo yethu esibe nayo njengamanje sikufisele nje ke usuku oluhle. Yebo kodwa khona omncane lade ngifuna ukuchaza. Yebo ungathi qaphu umzuzwana ngenxa yesikhathi. Ukuthi lokho uthi mawememulo namhlanje intombi ihamba ihlaba umkhonto ifuna imali kwakungekho lokho kwaZulu sekubopha lokho abantu bayobukela nje beyiphi intombi izipho lezi abafuna ukuzipha zona amaquthu inkamba ishikiza amavovo hayi lokho umuntu maye ememulweni ufuna ephatha imali sekuyisilungu kakhulu leso uthi kubelungu uma ungamenyiwa uzi kanti kithi kwaZulu kuthiwa nongenankomo uyayidla inyama akusho ukuthi makuhlatshiwe kwaMohambi angizukuya mina ngoba nginankomo ngelinye ilanga ngiyoba naye. Sibonga kakhulu ke phila ngaleyo ncazelo uyabona nje ke nami sekukhona esengufundile oba bengazi nje ukuthi yili isiko lelo ukuthi uyahlatshwa umkhonto. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho. Ngibonga kakhulu na. Lowo ke mbukeli bekuphila Mthethwa oyisazi samasiko esichazela kabanzi ke ngomcimbi womemulo. Kanti akusilona usiko ukuthi ekufuneka kuhlatshwe umkhonto okuphuma imali uthi kudala endulo kwakuhanjiswa nje izipho leso sipho osiphethe lokho okuhlaba umkhonto useshogonti hayi cha sekuyisimanje manje sethemba mbukela ukuthi ke nawe kuningi ke othe wakuthola kule ngxoxo yethu wakufunda futhi asike qu 8 lo sizobuya emva komzuzwana.
Enkosi Mbukeli ngokuba usahleli nathi apha kwinkqubo yakho oyithandayo Ekhaya Jikelele. Oakhiwe Mankayi ngumbhali waseMzantsi Afrika owaziwa ke ngomsebenzi wakhe wokuzoba, ukucula nokubhala. Kanti ke wakhulela kwiphondo laseMpuma Koloni, waqala ke ukubhala inoveli ethi Ubomi the Footprint ethetha ke ngobomi bakhe. Akhiwe, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Manibulise kuwe nababukeli. Enkosi. Kubulela thina. Xa sinabisele Akhiwe ngakumbi malunga nenkuthazo esemva kwenoveli yakho ethi Ubomi the Footprint. Ndingathi inkuthazo endayifumana is inkuthazo engaqhelekanga, ngoba ukuqala kwami ukubhala ndaqala ndisemncinci mane ndizilahla ke ezo zinto ezo, but eyona nkuthazo eyandenza ndikwazi lento ukuyithatha serious into yobhala ukusweleka kwabazali bam, that is umama ne-stepfather sam. Ingaba indlela okhule ngayo kunye nenguqu kusapho lwakho ziye zayiphembelela njani imixholo ekule ncwadi yakho? Indlela endikhule ngayo as yona incwadi, it's all about inkwenkwana ekhule through abuse, ifuna i-sexual identity kunye ne-identity yakhe phakathi kwezinye izinto bezisenzeka ekhayeni. So yonke loo nto leyo iye yalento yapeya i-role yokuba ndilento ndiqulunqe incwadi le. Akhiwe, kwincwadi yakho ukhankanya ukuba ubudlelwane bakho notata wakho okuzalayo babungebuhle kangako. Ubudlelwane bakho notata wakho okuzalayo bube nefuthe elinjani ebuntwaneni nasekhuleni kwakho? As eqaleni sasingazani, as ndisitsho phaa kwincwadi uba sasingazani ncam, engandikhulisanga. So ndadibana naye sendiyi-teenager. We had izinto ezisenza singavani because ndikhuliswe ngelunye uhlobo, yena ukhuliswe ngolunye uhlobo, so sasiklatsha ngaloo ndlela leyo. And enye into eyayisiklatshisa kakhulu is the problem yotywala, because wayeba ngomnye umntu xa esele then abe ngomnye umntu xa engaselanga. Iba njani ke ngoku inkqubo yokubhala le ncwadi ngakumbi xa uphonononga ubomi bakho? Yona ukuze ndiyibhale, it was therapeutic kum. Ibi like i-diary manditsho, because bendingenayo ongomnye umntu endingathetha naye ezinye izinto like ezenzeke kum, like izinto ezifana nelanto ne-sexual assault leya eyenzeka, which is kwenye zezilanto ze-chapters zam. Then kube yilanto i-abuse endandiyifumana kumakhulu wam, umama kamama. So zonke ezo zinto ezo zipleye i-role yokuba ndikwazi ukuzidota down and ndiqale ukubhala. Then yonke loo nto leyo ukukhupha imbilini yam phantsi ndibhale, then ndibone ilento iguqula ubomi bomnye umntu is the drive behind incwadi le. Njengoko ubalisa ibali lakho nendlela okhule ngayo kabuhlungu, ingaba ucimba ukuba abafundi baya kunxulumana njani nebali lakho, kwaye ngowuphi umyalezo nothemba lokuba baya kucaphula kule ncwadi? Abafundi banganxulumana nencwadi yam through ii-libraries zase-Eastern Cape, ikhona kwii-libraries zase-Eastern Cape, okanye bayifumane straight from na through ilanto i-Facebook page yam, Books by Akhiwe Mankayi, okanye ku-TikTok balanto bandi-inbox khona, okanye bayifumane straight from na through i-platforms zam. Xa besearch Akhiwe Mankayi then bazazifumana, and I will leave i-details zam for ilanto uba bandifumane more easier. Then into engayithetha nomntu osakhulayo is that
Ebomini kwelinye ixesha asizazi uba sifuna ntoni, as nam ndandingazazi uba ndingaba ngumbhali, but ke ubomi bale nto bandibeka apha. So funeka umuntu azame ukuzifunda uba ungumntu onjani, ufuna ntoni ebomini and uzayifumana njani loo nto leyo. Angafuni ile nto i-shortcuts ebomini, because i-shortcuts ngezi zilidela kwezinye izinto ezi-harmful. So makazame ukwenza into ezamonelisa, ezamonwabisa, but ingabi yinto ezamenzela ingxaki ekugqibeleni. I-identity. Enkosi kakhulu Akhiwe Mankayi ngokuba uzityandikila kwaye ubhale le ncwadi ngobomi bakho ngethemba lokuba noyifundayo nawo lo manxeba akhule nawo ayophola. Ube nosuku olumnandi. Unosuku olumnandi nawe. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besetha naye ngu-Akhiwe Mankayi, umbhali wencwadi ethi ubomi The Footprint. Sinabisela ke ngokuqulathe ile ncwadi nongathi nje umfundi akuchola-chole. Siziqela ke siziqongqotha ngolo hlobo ezinamhlanje. Sibulele mbukeli ngokuba uvuke nathi kaloku kwintsimbi yokuqala de sabe kanti siyayiqongqotha, usahleli useloyal. Oh, singayintoni ngaphandle kwakho. Uthando esinalo kuni babukeli lungangolwandle ukudlula letafile. Mamtshali siyahamba. Hayi sisihamba manje mbukeli kodwa siyabuya kusasa. Ukhumbule futhi ukuthi hayibo kusasa i-Friday. So yazi ukuthi makuyi-Friday ziyabuya la sikhumule icathulo. Ungalinge kuphuthele sobuya kusasa ngehora lesithupha. Nibe nosuku oluhle nesale kahle.